Te gani ka por ngin batai phi gumno ban krab ya u sop riam. Te gbanang kong ni don kam yo ne u science stick la ne u tunrai clear. Te yo ne phi dai ban che de ki ba kum kini ki science stick ki dai ban dan ni kini ki bot ki shluj ki bom pat pedang. Ki kini lai sao tuli ki shluj ki bom pat pedang kum ne. Kabaar pat ni don kam ni kini ki rootstock la ne ki tunrai thit. Kini yakini ki rootstock ni sara yaki ni ki sheng ban hakini ngin sakrab yakini ki science stick hakini ki rootstock. Ta hau ne rootstock sa kabyu hakini rukom ta we no sa thle penyeng ta penyawat tu ta. Te hau ne u yo ne science stick pan ngita yu haga jo rukom na boro arleng haban ta mentau long ready ban le crafting pen iha. Yo ne mentang ngin seputung no hau ne u rootstock. Na sai nam chena ram ata gum tu ta. Ta sate daga plastik bun skem ha. Kini kidai kibangi la deban le crafting. Adin bela deban le crafting dai ban tab yaki daga nika plastik. Kinang ba kini kiding kinam terkong. Ba kini ki benai January February ki terkong ba.